Tele ta sawadi tila yo ya ni habio bio nyo chopa tele lita da jave olo satati pasela kala yo ya ni nga mi go po asati chevele le usave khung ko yo ko che ta yo mi gu che ta usave khung ta sho ta yo le o khu pli kana ni ma khro ma ni le cho ya tha pha le ti ti le tha pha le ke usha yo vi khu pe vi sa pa to cho ya tha khu o ko lo che cha ta yo le khu ko che cha ta le usha vi khu pe le ta ba no ni mi gu che ko lo usha vi khu pe ne le se ta pa to nga hu usha vi khu ko lo che ve ti tha le nga hu khu o she pha ve a lu tha ma te a shi yo ve a lu tha te mi tha pa to lai ga le usha只要为下坑为他拉开哟嘞，我老不得家的啊大一把陪的，我老不得家头个为下为苦苦切着为呀卡，为下为阿鲁他妈的妈那为他把多，又会为阿鲁他对为他把多，为下去了的，为下就他个把别个把别。是他把多人那很明个叫可能切为条底下哩，为啥为苦可能切大了，为啥为苦可能切大为条底下哩个，为啥为阿鲁他妈的底下他，卡为底下嘛苦，为啥要你切大了，你切大了，你切了还要只要比切。只要比切哟，下把多人呢，下为为鸟做把点哩的，是啦，嘎啦嘎哟哩。mà người sao với khu có chết tại địa thà người sao với ăn ta tây từ lồng giờ cha tu lồng giờ rồi mà xí với địa thà khi tu rồi hay là vô như tu chân tu rồi đấy cái này mình cứ cho cái lo ấy cả tu về mình ba về mình tu về đấy đấy chứ gà là chơi mà cho mà hoàn thành thì cái gà là chơi à thằng mà thằng bạn thôi cho gia đình phải vì sao vì khổ có lúc che với thôi à sử dụng về alu thằng tây vì sao vì khổ sẽ phải về alu thằng mà tây vì thằng bạn thôi vì sao chỉ là vì chơi yo vì sao thì phải gà chơi chứ thằng bạn thôi nhà những người sẽ thay mà đào cho nhà mà đào chơi rồi đấy mà vì sao vì khổ có lúc che là vì sao vì alu thằng mà tây thôi mà đào yo thì phải khổ vì cái sao có lúc gà yo vì sao thì phải gà đấy ở lúc vì sao thì做药不如切来干的切，你还啥切？我做药有效不嘛切，有效可我做药不如切，这个都做药可不有效，别个八个的，这个都脑不大个做药牌子个不给，脑下边路他家来个，有下边路他地头路有，脑不大个做药干了这个不给，有下边路他家来，有下边路他地头路有，是啦干了有嘞。ต่อไปฮะยกตัวอย่างบอกกันเลยสุดท้ายอิสราเอลชอบที่ไปที่ตุ้มเหนียวของเชษฐาดิอิสราเอลชอบที่ไปที่ตุ้มเหนียวของเชษฐามาตัวอย่างต่างๆนี่ที่ตุ้มเหนียวของลูกศิษย์กาลายาลอามาบัตเลยยกวิชาวิชาน้ำหนักตัวที่สื่อเล่เลยฟอร์มเลยยาปะปนเราดอกไปเลยแต่พอยามีฮะที่ผ่านมาก็กระผมเลยนักของเลยจะสื่อเลย我很佩服，我很佩服。这把刀有性格了有，有啥个苦苦起来有啥个路马家，还是有个路他给你当个刀。你嘛对嘛好佩，一直都没有有后面没有地大的后大的几家的吧，错的吧嘞。有些个了，呀卡，一生了错的，有啥个错的吧嘞？木大瓦大的，我就得怕。ผู้ตายเราจะที่ผ่านหนูสิ่งมากันจะมาต้องวิชาคือ我做要付钱了干的钱我做要付钱了跟วิชาคือ我做要的ผ่าน有从妈妈有错的ผ่าน的咯妈大有做要干了比了คือ你妈有错的ผ่าน的大有做要干了比钱จะมาต้องอย่างนี้น้องผู้大有做要干了这个不会น้องวิชาเราผ่าน家了วิชาเราผ่าน事了วิชาเราผ่าน对对လူကြရောတဲ့ငယ်ချေတော့ဘောကပြေးလာရောတဲ့ဒီရှာဘူးမှာပြီတဲ့လေကကြာချဲ့သူစားရတော့စားအမျိုးဖို့တော့ဒီလူရှာပြီးအမျိုးဖို့တော့ပြီဟိုကပြေးလာရောဘူးကြ